Nentia eba anisa na watwe ayebesimu yi fango buo ebekofom. Osofo hwe nuano so dia tudwa se ehihye maako enan bi won wom de agu akwam na asoga na nuano mu pa mprempre o mai de aduane abuzu se tam. Sanso anampenifo a wamo ada get found ejuma kwana no kiremu sa a contractor fo na watwe ebesimu yi ebetua wamoka. Sanso anamlanim school no ahye se esiafo ni na wom social media handles no wom famra wom de be nyoma. Afayi na watwe atwa mu kopie mo framantema na nya sam kitwa o hogbetwotwo wa mafashe wa mo de hihye so atse mapani abedi akire kopie mu wo wa hyasese wa kasapani adi no hu penifo bi akire wa matwen afa ho wo ma di dwa tonton gobe meche gari ni beans no wom so ababonten se de nyoma boa den no ese wo mu nyuma. Abusian samne dosu papa na mom wane dikan ewo se wutie ansa na mu kyerɛkyerɛmu na nkasa no yade abana na sepiesie no enkoma bempoma Plaza Hotel ye Trinity awa SB Plaza Hotel sanso ana Watchman Development Association afei Jubilee Hospital so yade a Jubla na yade asituo no sanso ana Alhaji Hankuri Enterprise nso mesika Ahenkan 93.3 FM marketing department enso discuss to achi say bam ye chi akodo so anante ene de duadua musa enwumre yi Ahenkan fo beti enka ye me kwaku anin kusi buadumene mame akia January ensema di be information center saje pini fa na live ewo bono mantemu asante mantemu ene apoe mantemu aburaduo mu kwaduosia wo mu ni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati enka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode wae boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esem Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asem Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Enyinase Ko Sam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Chede tumna chino abusia awudo bi so efe wo po awudo mu uko Achim Okumani Aboabo aka Abonhwa say ya Gawu Information Center womuna afakase life to apeten wo hono afi nsam no nkyeremu ene nfiti ase eni obi na kan na sema ya sema don mo se aduane eye nkwa nso eye aduane ensonso san nso ye nkwa water is life na se nuane ani nso de ofiru ababo ma enyeye eno na kutakuta nipadua no ema nipadua no nya bibi gina so de adwuma ewo nipa no mti aduane de ya ma ho nkwa atwe se ekom sia eya na so hye bapa wenam so amasamike enam sa yoso nti esansa hunya nti ko man bia mu owiasa fanani na o man bia waso ya wonum hwe anuane so etoto nyama ma anuane koye se wo mu ndi aduane bone se aduane bebusu abribia se aduane beyefo obia benya bia di ewo man mu nti wo mu aso ya wodo a wo mu hwe anuane so ewo man bia mu owiasa fanani na
oman konkron Ghana so aso ye hwe nnuane ene kwayonsem so opanyin otua no so osofo hwe nnuane ene kwayonsem so onimnyafo doctor owusu afriye akoto akra wo frase ebo nto akomantamantam awdobi egodwa se de akwafo di wo muduma eje se ne nnuane wonsem tie nye de bia na obetena office obetena nkran asam nya wat se de sabi o ma ne banufuo ogugu ne batrim na de bia o teta mane angofo de badabi o se na akro no nkasa sifom de nani kro twama nsam yenu akwakodwa se de adwadfo ene akwafo dwumade etie ewo mantamantam awdobi mu na ne nto obomu no de tudwa che se nyamia dawroma oman kronkron Ghana chese ye kan ke beka se Ghana bia bia ye bodwa no ban pa aduane de abusu se tam onimnyafo doctor owusu afri ya kotoka se na o chese eku bia fe wo Food and Agriculture Organization FAO wo mo aboa papa ade nneoma makomako nan bia bo man mu a aboa pam ya nua no nsem agina ye pa ekoye nso o se abri bia ye betumi anya konya kokua no mu akwa fom de nnuane abakrom ewo ho afi kwan be fa so be ma kwanu agina pintin enkofo ya boa mani na ka bom afi se kwan be fa so be keka nyoma siani amakuafo ne aban no atumi dinsa wo so wo ma hyem kina ama ya adwuma ana afi se abri bia upe duane upe fruto abri bia benya bi eno nso fowofo yi ahwe amasane ma wani na ekoso tisane ma kukuda makomako nan o say Food and Agriculture Organization for boapa ama namso ma Ghana nnuane de krache so be count kwa ase do akoka kwa wakwatia wom de da mo ba bro panso ne ukona everombo nya hwe ni na zento wakanto kwa de ne wo mu hu de mo de ba bro ti o jese nnuane de ekoye papa osi dia dakra ne say aban edwumadie ba ko de ba ye no ne planting for food and job eno nso abeboa papa osi ni nanka mfu ano ahwe worum hwe aduane ani kwayonsem so ahwe apiapia o ya asase ye fertilizer bi ama kuafo do bebre ama ebom wo mu kwayonso akonkan. Mr. Speaker, the FAO establishes 4 pillars of food security, namely availability, accessibility, utilization, and stability. Using these pillars as a basis for assessing the state of Ghana's food security, there's no question that Ghana is more than food secure. Food availability. Mr. Speaker, since the rollout of government flagship program Planting for Food and Jobs in April 2017, data and fiscal evidence amply attest to a consistent and enhanced food security status of the country. At the very outset, a PFJ campaign signaled a very high premium placed on food security by government. This explains why the food crop module of Planting for Food and Jobs was the first to be outdoor. Fertilizer application was also at a low 8 kilograms per hectare, and the source is the International Fertilizer Development Corporation, compounded by poor extension service delivery due to a low extension farmer ratio of 1 extension officer to 1,908 farmers in 2016. Orumnyafo doctor owusu afri ya kotoni ntobo na chi ye okopio mo Ghana mna hye fie na obu akonta no hena osanto ane nsam so kan biem se ade ba ko ebo pama kwa yokoso ama se bi okuani bia oye kwa ebi ono no wanko school nti ya ncheche ne nyama odobi obi otu ono ma ono de ne nye school ya adoma chede na so adoma chede no wanyu obi wonim de okwa mu andi na chama na ncheche nse ade we wuye ni se ya ebiribi sei enoma betu ade oye ni se ya ebiribi bedu epesi pebesei na wan ncheche nyama ni su ya unhu enu ti ya de bua pa ne se aban afa nkrofo a ye fe wo extension officers a wo mu kokuafo ne ncha abiribi asrasra wo mu kwa wudro mu etenetene wo no kyerɛkyerɛ ne wo awudro a wo nya ebebo makwayo no akoso na wo enkoboka na namso amonumnyafo doctor owusu afri ya koto se fiti afimpinu ni dunson adibesi nei asoya wo no hwe akwayo nsam so ukon ma ya obia bia fe no Agriculture Extension Directorate ehye asoya no mu wo ma yadom afa nipa makomako empimnyenu ahanson 2700 ama wo ma babe ka extension officers no ama wo mu yadwuma pa ama se mikagwafo no ani kua no ekoso papa na ose nam sa yoso nti wo ma wura begina baako atiponso ene nwotwe 1.708 ratio no wo ma babe gina enwema koyi. Government in its quest to modernize agriculture deemed it necessary to strengthen the Agriculture Extension Directorate of the Ministry. As a result,
2,700 additional extension officers were recruited in 2017, improving Ghana's extension farmer ratio to 1.708. In addition, 3,367 motorbikes and 304 vehicles had been procured to support extension delivery in the country. The Speaker, interventions and the different modules of the Planting for Food and Jobs program are designed to strengthen Ghana's food security status. These are the mechanization module. The government, through the Ministry of, has also established 3 greenhouse villages at Awinya, Podjase, and Akomada to promote investment in horticulture. Over 500 youth graduates who excelled during the training at these centers have benefited from paid internship programs in Israel. The idea is to encourage entrepreneurship in agribusiness, especially among the youth and women upon their return to Ghana. To Ghana, we are your for share and Yane and Krayon so Minister for Food and Agriculture. Onumnya for Dr. Ousu Efri Yakutu. Penny Quantrefua Wada Ghana Chamber of Petroleum Consumers Sano, ye Trinity Awasa Kopek, Yera Dankam Amua. Na wapenia kasa chemu sa ne Ghana fo tiemu papa pa ba ne fan obu a wamu fani agro enam so kra ma driver fo bi ni a passenger fo wamu die sie ni amebi kura fe mu atwa na nanem wonse do a wo kire sa ayare wusam ye papa pa wamu de ne ekoso no enya de wamani agye ho enti sa ne ebe ya ne ma bi ati sei na no betimi abrase na a driver fo ne a passenger fo wo bia ho ahen no no bia ho ato ni ntinom wo de ato Chemusa a jode di enimia. Wabubu abusume ne da tosu edu anan no. Ene efango ne boa watiaba fom se hu amobia ho atonom. Watos na wo chemusa empempre ya ne ohwe diesel boa. Ene nam 23 Ghana cedis. Afa petrol susu boa. Ene nam 18 Ghana cedis anatse boa no. Akosuru ye pa no chemusa ni nyina chi no. Wamodin hyehyeye awodro na egu aponso ehwe ese boa ne ebegina baby a wo bia ho na entiemu a wodro betimi aba fom na asa ne enema boa ye dia kwakwape ase an fango boa na akosoro no ne nyina so betimi aba fom ye radankam eto ne sepsa wo chem so na wotwe a ye simi sane na diesel boa ne nam 23 Ghana cedis no wo mo beti so ma chese 21 Ghana cedis awo ana wo mo di begina afefu a suso na sa petrol ne boa ene nam 18 Ghana cedis no eno so wo mo beti so aba bedu 17 Ghana cedis not so sha diesel no wamuti 2 cedis every so afei aba petrol so a 1 Ghana cedi per anat se wamuti every so wase ni nyina da ye hyehyeye a wamudi gu apon so sane bia fango boa ebeba fam na adehye a wo man mu so wo bia so waton na wato so ana wo chem se ebre ni kwa nanim se bibia atoto na kwemu na bibia dem de sane wo mu hwe nim na ane eboa ni beba fam ye papa wo kire sane nam so akura mo mate fam ni sane na watwe atwamu wo hwe sika na ho odin ya abafam ane forex awodro wama tetete so enunti ana wamo so ete so enti na watwe akwa nanim sa wamo kwaso ebo mo modin ane dollar na ho odin ebafam a ane fango so bo ebebafam ye pam obia ho eso ahenhan no. We are hoping that prices will drop marginally. The next window for pricing somewhere next week, year on year, when you enter the final quarter where import numbers shoot up and the demand for the dollar increase, you are simply going to get an aggravated fuel pricing situation if the dollar was to escape any further. Based on the numbers I had seen as of Friday, we would be expecting diesel to at least drop from the 23 to somewhere 21. 19, not 21.99, and then petrol could also drop from the 17.99 to somewhere 17.10 or 17.00. What you have now is a function of the forex. International market prices might serve the inverse. Diesel, as we speak, is a very hot commodity across the world because of heating purposes. If international markets were to make a U-turn and surge, then you probably may not get the whole 2 cedi that will probably be anticipating that prices could go down for. If all things are equal, petrol could do close to a cedi a liter based on the forex numbers that we have picked over the past 1 week. Entene wo wanu amampai bo mu ayedin. Erade na dollar na kofomo.
ene nam 13 Ghana cedis wachna mane nko 12 na de chie mane nko 11 yakopon so de wo so yen paibo tiefo enti obeti enti se dollar na hode no ekwa form sa na tse ye $10 ne so na tse fan go bo esusu kwa form na san kwa yesa na de bechi akosoro de ne ese ne woka no wo musu betu mefse ne ya wo form enti ne wo mate so no enti ya mo pa yesa wo bekọ so atetete so sa na tse wo musu ahwe na fan go no wo matimi atetete so ani aye yera dankam amua waye kupeni kwantrafo wada Chamber of Petroleum Consumers COPEC ano yantisim ewo wo mahwe etete asuafo ma wo mo be ya benfo na nintire ewo Ghana mamlamu ya so bi ko din samoni bia na asem bia be piasem di bia wo mo ne pa wo mo so wo meye emranimfo a wo mo be gina no na wo mo nim mra ne nti no mahwe di asem no fefa kono atentene ni bia emem na sami ken suku ahwe etete asuafo ma wo benya nimdie se emranimfo no meche Ghana School of Law kwanjefo penyiro tuano owura yaw opon ade atugya se de be ya wo betumi atete asuafo papa abobonten na ya fra wo mo emranimfo lawyers no wo be babonten wo be kuta suban pa wo be kuta emranimfo suban wo be te Ghana mamra na se wo be buade wo be nyame so ade no maye bibia kama nti ehyehyɛ omodi abane se so yo osuani bia na wo Ghana School of Law ma wo mo beju social media handle meche social media handle Facebook wo beju account Twitter ye beju account WhatsApp ye beju account Instagram ye beju account TikTok ye beju account Snapchat jese bebre nini na wo beju account na account number ji na mo nko chenwe wo mo nko noa de ombe ya ne se wo mo gipe wo man kasa be tapo osma tapo do na wo mo de omani adi akire pa nti obi bia school ni bia Ghana School of Law no be di wo mani be di account na chi enti wo be show pa se enwema do yo social media no enwema pa anasa bi nwema fun se oya de bia nyepe na atean se e be fro ne ateno krachi ade o yanya ne sa o jentete abe ya mranim ni o be lawyer eni kwa so oya de we Facebook eni kwa so kasa o social media eni kwa so post sa de we enu nti ade o mo de ba be ya no wo mo je account no mo ankasa de o mani adi akire se de be ya asuafo ne ye nwema bia nsem fata ebe ma wo mo ya mranimfo papa na wo mo atenetene wo no se de be ya wo be ye mofra papa abe lawyers papa bi e wo man kronkron Ghana mu owura yaw opon to ne nsem so kan biam se wo mo ba bontin wo mo beka enka bomu ku a wo mo hwe edi asem mranimfo no wo beka ho na wo mo so wo no wo ma bin wo mo ye obi a wo mo nimnimde pa eti adwuma na asenti e wo se wo ma ebe frem no eni kwa so mo yankate bone be se nwama te wo so mo di se adwuma no na eboa etenetene wo no pa openyini di nsem bo ni na tudwa wa abra Ghana School of Law Student Representative Council SRC dwumadie ekoso empenfo bodwa data a wo mo di tumi ehya wo mo nsafofro ena openyini di nsem bo ni na atudwa. Everybody will have to provide your social media handles. We are going to look at it. You'll be monitored in terms of conduct, and we are required by law to make recommendations. Elsewhere, each and every one of you should be submitted for that check before finally council has proved upon satisfaction that you're a person of good conduct or good character. So we don't want to stampede you. You are going to reapply beyond the past. You are going to reapply and submit yourself for all the necessary and legitimate checks. Whilst we are doing our best to ensure that as many of you as possible who want to help yourselves go beyond the stage you are, and we are succeeding, it's of no use if you are qualified to go to second year and you are told that you cannot go because you are a person of bad character. What wasum ebusiani amuti ye kwanchefo penyin director Emma Ghana School of Law owura yaw opon ya tuaso ni egusuwa edisua ensensemwa Ghana Education Trust Fund ye charity awasa gat fund penifo ana so wa mo kasa ne wo mu tufu bokokwocha musa akyerɛkyerɛfo ane awofo
eni achechefo penifo awodro awomuda suku awodro anono wamunka omakoma tro omuye mu officer hyehyeye awodro ana na watwi eba be hyase na niente awomu ekasa no wamu kire mu se a contractor fo bi wo hwa ye di suku adan awodro hyehye wamunsa ase wamu nyinsi wamunsi osane bi adisuafo benya bebi atena na agba madisua susu atimi akwankan ene wamu hyase ese wamu sia ne wamu teda ye wamu kakamie nti a wamu si wamu sika akem wamo ya abo kanti mpenifo ahwe na sikane afam om ye de momote a adwuma no ambeto waso enkwasi sabre ne de wamu tifie wamu tuemu atola na no na director general awada Ghana Education Trust Fund ano Dr. Richard Ampofo Boedu ade abeto dwa wachem so na iwushabrewa wayipuma wakwamu kurantino washani musa na watwi ya yesim ya ene aya contractor for makuma 800 ahanwatwe wamu nyina da wobia benya ni sika guni bottom na to say adwuma wodo a get fund sha wo musamba makwa akwato aso watu asna wachem sa sabre mpempren ya wosha enyuma wodo a to say get fund ya sha contractor for nsa ene doso papa watu won ha nani ankan sama na chasa ya mpem kro ne ahanan 9400 ana chasa wo mu hwe nim sa contractor fo ne besa kwa na baby a wo mu disi ye nyina wo makwa akwato aso watu ani samsa wo chem sa hwa contractor fo ha nwatwe ya ba betua wo mu kai a ye hwe nim sa wo mu nsa ka wo mu sika wo mu sa kwa na project ya de sha wo mu nsa aso wo mu hwe se ne emusuku adan ahodro wo mu nyina wo besa so akwato aso na ne wo mesi ne tantam so se ne be adisuafo a ane wo mo tempempen kwa bi mu ati nwiase ane eso tope na wo mo pon enso mu aya we so wo masesa wo mo nkrata wo mu book som de egu mu bag mu wasi he ya ne akono na tese pa wo mu de o mu tiedom anya sa no wo mu tena suku demo na eso to ne wo yele epa ne besi wo mai mu wasi sa adisuafo no mu hu hia wo mu no mai dache enti contractor fo no mu saka wo mu sika wo mu sanya som sentwira jape wo mu kwa na suku dan bebe wo mu si ya adisi ya bia wo mu kwankwato aso na wo mu kwaso a wo mu nya ne ntentem paso wo mu si ne ntentem se ne bia adisuafo no benya bebi atena na wo madisua timi akwanka ya fisa wo mu no wo man Ghana dache enti atena se ne atutu wo masawre ma na tse wo man Ghana ya dache ane atutu na se wo mu pesa sa bese no tina ne wo makeka wo mu sase awofu awodro ewo mu achechefo awodro ewo mu anu wo man Ghana de hye wo ha keka wo mu sase asa contractor for wo mu nyo mu sika no wo mu kwankwato aso enti wo mu kwan wo sro mu papa se weinom anya fedi agoro eye ni breso wo mu kwasi suku dan no wo mu si ne kwan pa eso. Your projects and your daddy are your choice since inception of Get Fund. Your team are your projects about over 9,400 and contractors payment, and so I mean who say a lot of the contractors have been paid. Your recent payment from the bond, over 800 contractors are getting their money from this week and the next week. And the extra contractors now say so munya omusika wiena omonkono omonkotwa omajuma so nienhwe nienwie enyuma no ema yenuanoma omo school pone school kumani na projects no so no omonhwe se ombe ni ya amaye Atie anunu na abusia Dr. Boedu Amananso abasaso to aso ana wotre se wohwa e-blocks awodra ya na ho sem akwakoye bebre ni nyina ne se Ghana fo bebre na hyeda nte ase ya ka Get Fund project wo mo hyeda ho adekoro ana ye wo project ku adan bi susu eno so ahya so ya ahya disua ho ensensam so Ministry of Education wasi sa dwumaku amienu iwo bia dwuma danso enti su ku adan de wo mo sinemom ye obi wo ha ahya Ministry of Education ase ana bi su wo ha ahya Get Fund ase ti wo mu de no ana pempre wo mu kwakoto aso na wotos na wochem se efiti afimpi no ani edunso ban wo mabo mu modin ye papa na wochese hwa afimpi no ani edu enson ko a ani esuku aden awodro wo mu sisi ye no wo mama mu modin kura na maku edu 914 wo mu siwie ya next bibia kosototen afeya de ba besi afimpi no ani edu enkro 2019 adi ba besi ne wo matimi asima mako aduonu enkono 29 ana tsetimi aka wa ochese ne nyina da eboa amadisua ne humesua akwankan ewo man emu e-blocks ne de eya na chembia no ye pese ye kire mu miehu Get Fund de
any Ministry of Education, they get fund there, 101. Out of the 101, from 2017, we are 14. And from 2019, also, in total, I did 29 or so. I need a woman say, E-blocks contractors in Inano, Yetua will be a cat. And they say, Nihiane say, Omo back, but na ama projects na stolen enye contractors are yentua omoka but projects say how did I say it enye economically viable onipa kono ekokoto aso a obeboka into ya revise rates na ma homo the ama Ministry of Education say out of the projects say 21 of them ya revise it. Abusiani aya Dr. Buadu wano ana waya Director General wada Ghana Education Trust Fund Get Fund ano na nusi yepe ana peni kwajefo hwe humesua so awa maimu na bedi chire aya woni monyamfo Johnny Timfo jo adi bi ato aso a wo chemu se 52,001 Adiba besi afie wo mu 2022 was a Get Fund wo mabom homodin papa and e wo mu sisi suku adan kura no ne nani ehu achesana no edi hu adanse no eya makomako empem enkono ahanan ane aduanan anan 9,444 ana te wo mu susu atimi asia ne wo tuna so abo Get Fund ekwana baso ye papa pase se ba na disua ho a wo mabom homodin atoto omuniema nyina ye na mmomu kansi su popi asa Ghana fonko makoma entrom yam efisa eto a wodro ye agigi wo maimu tactics a wodro ye agigi wo maimu no chasa no bia na ne Get Fund fo aboabo anu asa so agigi teku asempoa efri awofo ne achechefo bi wona ne wo mahwe aka ne nyina abom na chesempum to eti sei no wo mode ahyehye eso empenifo obibi omokase asansa faade a odekire enjo hwe enepa Get Fund ejuma suma yede asom Ghana man Ghana get won kakra yegege na yatibi ato se yemfan embofoto emfan hwe infrastructure betumi aboa ye mofrey esuku ene wo mo masua na yede se Get Fund sa ekwan pa wo mo ahweso kakra bi yede se wo msa no enne wo mo aba ba bu hu akonta ye bu hu akonta kire Ghana man wi asafa na nyina se wutia tax e Ghana memu ha kakra ye ponede to se ye fancy school dan ye fancy ye mofra nwumasua no ya hweso yie emena dimu a every 2001 bepem pempenso a ye we a total of 9,444 infrastructure projects and a Get Fund etimi ACC anti abusia no ani aya peni kwanchofo bedi echira wo hwe de sua ho sensam so woni monyamfo Johnny Timfo John atse wo bo Get Fund fo abosu papa peni Director General of the Get Fund ekona no Dr. Richard Apofu Buadu chense wo bo no homodin ye papa petro abodu ayetua wo maimu ne kakra ne nsabeka na ne wa hwe agege ntoboan kakra ne wode aboa no anei suku dan awodo wo mesisi a wo mugususi a contractor for wo musi dan no kra wo musupi aba wo musika aba etu wo mukwakotra so na suku adan no wo mesisi nti adisuafo e atadwefo wa yaso yatede nne yenso yatede enne no wasugusu ya wutie nyume no nsia Ahenkan Kasiebo ewo wati wasum Greater Accra Regional okon mo ankram mpuni mantam no panyini pa otua wo mehwe abato ansam so ene nhwehwemu soma NPP amanyoko no ayo owura Ebeneza Doku ade atudwa se Ghana fo onipa ya da o sa yeyi ayeyi sano binyimo boy ena wo mu bu bebi so se sabi wanya hwe amoase ayensa amonokro no na no na eden enu yebeyi anase suman eno opanyini kire se aban wa ya de papa NPP aban ya de papa na Ghana fo bia akwa ese de wo ma ria petition won besom katakata mani keka bi kire nipa bia keke eno oche se nyesu ban papa sabi nipa ya de a osayeyi de nipa na ya no ye mmɔ na baso na yenya se abri bia na wo mu savutro
no mo bon pipi aban dimbone wo mo boni dimbone papa we no boss kenke 1 cedi $1 1 cedi wan keke kansem sansa ne cramp no ba be so afi do be aginu nsem the next year no ne zanwafo ana empenfo kansem gana for kansem no pinyiri je say ye ntwa so de abanya ye wa ya de papa nti e wo se ye bona baso pa Owura Ebeneza Doku esa ato ne nsem so ka biem se empo anya hwekura no be apomdin aso emu a Ghana Health Service GHS4 woma hwe afa medical doctors mako ahanum aduwotwe baako 581 enya nonko afi house officers ene womekuta certificate nso woma fa mako ankro aduwotwe baako 981 NPP aban no 52017 eba no enkrofo wafo wo mu apomdin adwuma mu nko a ena mebobɔ no osanto aso se wo ma ekuta degree no anesefo no eno so afamu mako empem wɔtwe 8000 na NPP aban ya aban bia so wonderful te o se Ghana fo bona baso pa wanja onum nko se oba aduane mu enhumasua mu mia do bebre akwan ne akwantempɔn abane bɔ no mo de papa ntowura Ebeneza Doku se onipa ya de a osaye ntia ye mbo NPP aban yoma mpani nana adudankwaku for this excellency ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etua no yembo wo mabaso na osan ka biem se omafo bi kika ene yepe mahama yepe NDC yepe mahama osi Ghana fo ekasa no wo munim de omoka 2017 Ghana Health Service medical officers 581, house officers 970, nurses certificate to degree yefa 8,100, ninjakobo na 10,061 health workers. 2018, 11,000. Mr. Emo, in the midst of the difficulties, we are still employing people. In the Ghana for who say, in the Kanipa Ayafai, in Komutifina, Omunye Juma, how would it have been under these circumstances? We must appreciate what the government is doing and tell ourselves, say, and there will be no share, dear Dr. Bawumia Aye, and then dear Inanado Aye. Be cautious because of our summer kind. It is already your party, Aye. Would you want to go back to John Mahama? Perhaps you know it's not peculiar to Ghana. And near Muti ye, and people Konoko and Gramumpuni Mantema, on air Quanchefo Penino share abato, and you so Owura Ebeneza Doku. Na abusia nei adiabi kwasu wa ya maimu a kwa yesa ya mamre ni ya manie no behye mu bie na ani se pani bi kwogina bebi no wakasa na se adehye wamo to agu ni su hu wamu timi huro nei benfo a wodra wamu di o maye ni bebre na age wamu di esese ya bisase who is next na Dr. Muhammad Bawumia ya kwa huro no e wo framantem ana suma pani bi di aba betu dwa o kire se woni akwa wo hyehye sa huro no wonim no adi ni din atudwa ansane edi mu sam ebeba ne fa na se ema Bempoma Plaza Hotel ye chanity awase bi Plaza Hotel ni enya sam kitu ade bia mekasa ne ani ehu eno ananu edi nwa danse ene hotel na enya sam kitu wo mu bo mu modin ye papa na Bempoma Plaza Hotel enai no say ne tie adan bia ne mpesi mu no eye quaint size orthopedic kankasanya fe na wo kwada so abesore ama opechi wu kwanchi ababe ya oya adan bia so na condition sasu bom fan susu wom edisa condition na won pa fine mom na waso fine susu na won pa condition wom na waso na wadan ba ko eno no kitchen mukase esa susu shemti wo sha okra wotime popon sa no nu obi ani asem adan bia so fridge wom TV susu sa bom wasanso wadan ba ko efa nipa mako aduasa 13 enti wo ye adwumakuo wo pe bebi ni wadwumafu ahia twetwe nkoma eye Bempoma Plaza Hotel wadan ne mpotemu dia ajibe bia na sadan kro ya air condition sa bom projector sa so sa bom te adwuma mo be kodi wo no toten bibia didem wa ho bible mo sam ejina brani ye papa bebi obe park o ka so de enya sam ketwa wasanso wo bar any restaurant adwane a wodro ni nyinata wo benya bieti na Bempoma Plaza Hotel kokoda wa ade abekine ne breakfast ya ye bia ma kama no ade hia woni pedwanim adwane a won be ya ma no so anya ne wo mu pe oni wa wo pe ne aye enso de ama wo pe we na wo pe den Bempoma Plaza Hotel ewa achim oda enkwantanum
ana wawa ni Pentecost asafo no ana to se din hwani pepepe ne bebi a wo no so no wutu ana mo bia sedwenu pe MTT di force na bohoi enti wa ho Bible wo sam agina brani ye papa fra wo mo 0249 855 396 0249 855 396 ne kwa akwaje wa home Ochimai Development Association eya na mesem mpese mekasa bebrenti eya no aba achim abu mai brane behwe ne ye wa ha enya sem kitu o empenifo di anim no adwuma na so wo mkwa wo ntimi nye ya ka ban ne so a wo ka ho menso meka ho enti wo ma ya nkase ye be ade enti brane be ha abu mai empumtwe kwaso wa ha no enya sem kitu asa empumtwe ane ya pese be abu mai na mom ebe ye Ochimai enti so ye bia Ochimai empumtwe hu hia o bese wo so Ochimai etu mpompa de ane obeye nie wo be ba Ahenkan FM ya so ye ha na wa ba betro din wo tro din wie ya no wetua 10 cedis afa busumi bia no wo betua 10 cedis ya boaboa no kakra dia primpumtuo ama Ochimai enkyerechire mu bia semi dia isofra emai 0594 467 029 0594 467 029 now ni penifo antwetwe enkomo afei Jubilee Hospital so yade abane ho na said su kom de wa na opeka pakope nsuonom said okuta moto okuta car fango san ya na obawra filling station said ni pause proper no akope bro wakope yi brush eni adro na de kukuru sin san oni bia na akotwa body tree na de atwu sin na fefefe wakona kono san so na nipa so wo yare a baby a wo se wokọ Jubilee Hospital said de bibia tu abraboma na wa panu ye na wa bopia de krontem no so ya de the right place wo se wokọ Jubilee Hospital wo momu mfidi om de hwe yade ehu yade posa yade di no twiban pram na maneko ena nurse fo ne doctor fo yadwuma no awurade nipa yadwuma tun sampa nipa yadwuma said de mo no be kasa said de mo be to ombo pharmacy the OPD o consulting room kono de keke enitimi pacho o ma me yale o papa yale uni aba yade bia ne nkrodo na aka no ho ne twu na aka no ho ede na aka no ho o de fa ko won be so anu ama ne tentem wo Jubilee Hospital de de ne say so yade na ko se wo koda ana wo kwa asan doctor fo gina so saa wo mo hwa ahunu sampa ho den ena lab so on ma lab test bi on be yamon pharmacy no adro bia won sabe kan ho oba wo fa furu on be hwe ko isi obe wo ama oba na tumi di banchi body ofu yi eni de keka ho me pa cho akwanhiasi doctor mra okon mo benya enfidie wo mo dan a wo mo gye sankrofo no ewo mpa scan bia episode twanso ni problem wo Jubilee Hospital wani no yade wo so bia se prunso se wo posa se ayekoko se aye brown se aye yellow fa ko Jubilee Hospital wo mbehwe ayene kama ahwe etu yadewa na se esiche yade etetew ana mojabroso obi wonma mojabroso onso mojabroso ezo kasa kakra na wakuma bo pelipeli enso age antwem obekasa sisi ayi na kuma ne ka na ope mawo mumamunsu sa da ko de sa na doko wa ope akekakeka enso wakuma enye mepacho fako Jubilee Hospital na sa hypertension yade no wo munhwe ema enkokra envema canteen ewo Jubilee Hospital aduani bia bi ho ena insurance nso yi adwuma o hwe macha kwanya fiti achima boaboba achim dan ye o ba bi afa na amantra ensam so amantra bridge eho no na Jubilee ewo me pacho odi obeni jomo number save two phone so twiregu ba ho twiretu bukum 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Alhaji Hankuri Enterprise Esimin kanjo se provision be na ope ana general goods be na ope Alhaji Hankuri Enterprise kasa tintin toponko sabi amenipanzo we enkasa wo manfo atade pen afi Alhaji Hankuri Enterprise won be di adanse ti dia mesumeka to so ene say oyowofo obako school or the boarding house ana won nkoda wo fie provision de bia nipa be hia bi esikyire ensuo sapo ene sanwoma no oye de obehia bi
tia ukoto atone bempreku na ne provision ne boa edin alhaji wankuru yode atufo mu de ne boa no de ma ntiafo pa me pa to achemu dan opportunity bank ene south bimura bank no ohyimu finfin pe ahyentem baby akosto no no enu ti de obe ne se wo be frɛ 0245 447138 0245 447138 eya bo nyoma wo devru bible kura ka se kanea no so ama mfa nhye empedayi mpeduase ho mfansi kanea duaso na nhyiran babia na ayi kodifo fo na hu na fragia ofadwen be se fragia fo na hu munso mfansi ayi so no mu na fragia fo taxi fo bia hu light no timi pa cho se ne o ye businessman company bi ebia mo de segment bi aba company ni mu ana eye dwumakwo fra unity mo person nkofo tim nka any the right place who dey sit down na your inquiries me pa cho any the right place American farmer ti dia marketing manager number me say o wa botre want to boase te se oba tan a o chebro nyamo ne fa chance ni zia o didi crowd is here o dia wi me pa cho friend 0244 290093 0244 2900 Akim 0093 mbajo friend marketing manager na ne nkaza o ma me chebro nyamo o chane sen o ma me chebro nyamo da mo bana chance ne samase orphanage home se grass ade bronya duna konkrase a gade ede ne denso he na bronya du aduane edi na different eno wo bosia akra wo sa ma me ne papa kobo no mo de bronya mo ana bronya aduane wo fufonse nipa ufo pan ya tibigu sama ono na fo ni di akwa ni obeya wade no mma no mma no ti marketing manager no omo de ntoboase nso na eche ti marketing manager na ntoboase na asa obi o che bronya mo enti abusia abutremu a ya to akase no eso na watu atwemu wukopie mu afra mantema na nyasam kitwa ohogbechocho ya de hihye so empenifo ani ntini ekuku dam ana se kopie mu odwumedie na se wo bia di nani monyam akwakota adwumedie na chini aka ne mampeni dada John Dramani Mahama wo kokopie wo mu ase bie wo pemso wo tumfo wo se tutu otosumienu asanteman hene wo kokopie mu ewase ne empenifo bebre na ne koya tse Ghana mampeni abedie kire Dr. Muhammad Baumia ekopie mu wase na wakoya mampeni abedie kire wo man Ghana sini sreso empumtru awodro na ekoso wo man mu nyina ne sreso ne sinti na wo se wo frusin pie ni apa adin sametu dwa akeka wo man ni mu nsam ne ekoso nyina da ade cha de hye wo mu kohye mu ewo hogbechocho na se na mampeni abedie kire Dr. Muhammad Baumia wo frusin pie pese wo bekasa se wo nkasa na ade hye mu odi wo papa away papa away na se wo mu boso nyiswa na ehonsem no akwakoye bebre na mampeni abedie kire di tudwo wo chem se enipa bi mu wo mu pe no kure so wo mu ye dan no kure no aya no kure ntini nsem de wo beka wo gina simpie ni apane so aka ni nsem ni nyina manisi yese pepepe ansa no si from papa away ni nyina chine emunabem na no na nsem yi ba ye pe ana deputy director awada communication ano Emma New Patriotic Party NPP amanyikuo no Yera George Krabia Sante ade atudwa wo chem se sa papa away na ekoso wo framantem no wose wo ka sisu popi wo ka ni plane enye plane fa asa ka ne mampeni dada John Dramani Mahama woni mu bie wo ka hu bi pa na sa huro no ekoso e wo framantem ne ente wo ka san wo kire mu se hwe ebra wo mu kokopie mu wo pe ana mampeni dada John Dramani Mahama ya na dwen kan hu hye ya bi asa ne wo kokogye permission wo ko na wakokoto nkra adin sama wodro ba betudwa every ohire popo oboda from manteman wo kwana tse wode no akwachitu wane na akwakotwetwe nkomo na wo fa wonwa ase wo kopene ne okoboaboa nipakuo bia no achiche sika wotua wa mokane ukatrom so abri say mapani abedie che Dr. Muhammad Bauma wo baba bafru simpie ni apa wonti wo bamunya hu ne pe mo sha se wuro no wo sesa de ne kwaso wase wa bionti ayama pani dada John Dramani Mahama na tesa wuro na ekoye so ni nyina echi
what was na watchem sesha ne akwaso o mega na mpempre nyina dam wase mampanida da John Dramani Mahama woni mu bie o hwa akyerɛkyerɛfo wo matuaten a wɔmatea wase atuaten a wɔmate no hyɛ da hu nyina so ase ya pa obi na samoso mu mpena anu kyerɛ sɛ mu di atua wase ni nyina ya ndi si amanyikuo no wo mu hyehyɛ ya bia wo mu di gu apo so sɛ ne bia abaya wo abangwam n'ani begu asinti ni nyina ka ho bie anu wo kyɛ sɛ mampanida da John Dramani Mahama ye nimno sɛ ne ani suban tia anka susuan pa sɛ wura kwaso wɔ framantem no woni mu bia kasabre wa tworo nkrata akora de akoma mampani abedi eche Dr. Mahamadu Baumia aka ho nsɛm nyina kyɛn sɛ ne kwaso no woni mu bi anso besinne anya de nkrata bia akoma mampani abedi ekyira so ye ni nyina dedi ekyire pefe asa mampani dada John Dramani Mahama wonu na nam ne so ama de hye wo mu kɔhye mu oframantem no wo mu kɔhuro mampani abedi eche Dr. Mahamadu Baumia. You don't even have respect for Nanano. And it's a shame on the part of NDC and John Dramani Mahama. John Dramani Mahama, secretly, in private, Friday, and Okon, Togwesri, and Oman, sir, flimsy excuse. So, you will not be part of the occasion. Okon Friday, and the information we are picking is that Okoko mobilizing the people, he himself, one people are even saying, NDC for starting here. I have cited videos near there. Time on this answer, who is still raging. Oman Crow for Sika, Yadebo Mupano, Omo Channel to question. You come anytime there will be anything like movement. Na yesikadie no mo pɛ wote sɛ obia aye bibia friend movement obepeska concern movement the teacher for ye ni nyina yesikadie obepeska na edi the moment a wonya sika na ye ne target na say ye ne expectation no na asemosi na service ka man panyina da John Dramani Mahama sɛ de obia Ghana ni bia ka sɛ NDC for ne search no enka onim hu bia ko baba bontra be kasa no condemn I expect say ka you show leadership by condemning such barbaric acts sɛ ade na mo ye no many reasonable Ghanaians are attaching me, they are associating me to it. I want to tell Ghanaians say I don't tolerate those things, I don't condone it, and that it must be condemned in all uncertain terms. Na you say Oman Panyini John Dramani Mahama I show leadership. Hey, not just asana ya critical on any abre papa. Na yera George Krabia Sante wa mananswa we no watwas no wacha sane. Ebi mo keka sen sama wo drama penia be de che Dr. Mahamadu Baumia de kokotu dwane mfa na akwemu. Anu obi sasa na nkansam no koka ye no hwan na ngwaka. Wanu ni mapenia be de chire. Wanu susu na oman Ghana fapim nyina si ne sresuo. Wanu susu na wo kwan. Esa bebi oman ne hyase. Bebi oman ne kwakodru. Empo na mamwe no oman ye nyina wotumi di hunsam nyina atudwa. Enti obi kwakasa sa bre nya bra. Awasa nka Dr. Baumia kwako gina ho. Na okakasa na maban yi ba ye. Yesisuku adan sei. Oba from Mantema Eastern Corridor Road ana ye. Ana wo ba ha sei wosi sabre nya brepa na eda ben da na ebrepa wonu de wa kyeresa ekwaya mapeni abedi eche Dr. Mahamadu fa so de nsam ne tu dwa no wose ne kwaya so ano no ensam so ne wose woka no eno an woka enti mu amoka sansam ne nyina wose munyai ka no no so wonyai tie. It is not the best for our democracy. A shame, a barbaric. People are saying they are justifying with the fact that on that platform the vice president ought not to have made it political. But they are forgetting the vice president Ghana for Namanajuma. Yaji taxpayers, Esika, it's any given opportunity or no answer His Excellency the President. Ebe mountain platform no, they owe it a duty to account for their leadership. And I still worship. Okay, she be when your opportunity. Otimi Katsan Professor, Yaba Baimuno, Musika Yageno, Yaya free SHS. Momafra ebe school BEC registration. Hey, we are tactical who Dios if you are kanye. Not as some no want to watch rasa poya man tem had ya course on across. What across across. Was there what the cry video about mountain swat so one more muhuro man penino. Wamu chesi kakura wamoko musikane so esu wamoko wase video aba montin wanu wahwebi enti ne akoso wa framantem so de no adisi amanyuko na na taichie enti esi aka santimantem de no ana ye enukra wamedikan aka esi aye adisi amanyuko ni nimubi ne akoso ankran bumpu ni mantem Flagstaff Square yi Global Festival 111 enu so wamu se NDC amanyuko 19 wamu sra wamu nyai we mpumtuo ebusiani aya Deputy Director of Communications our New Patriotic Party was no amanyuko na ano George Krabia Asante yantisi aduanemu na yawonwane odo bebrebi won ma obedi betumi ada yema asede wamne ayi adobaba no
ebi nso no ma wudi a ase de wamene concrete ankasa to yam sizi akwan bebre ewo mia wodo bi ma etumi emma ekoma edon no eno ntem emu ba ko eye gari any beans your friend gobe gari any beans gobe yami depa gobe yami do gobe yami depa sawunya gari nya beans ne kokonu bi di piswa enya wawie kra enti asema mi ke introzo maami owo bata bi obedi wan dance sense oton bi garifo any beans me che gobefo na ekasa omemu omo se nuemom de aduane no ne boa ye den papa egu wo madwuma wom se kane na engo gallon wom to no 50 Ghana cedis ene 120 Ghana cedis sidi aduoson 70 Ghana cedis papa ena aba beto so ekosoro dodo wom se garibuo ayeden jene entos mako nini na boa ye den bibia ya bare na beans nankasa no so kra ne bo no mboten e beta ya num ti se de ati asem enu ntomo sra ban sa ban keka ne omansiani na sa enuma boa ye din wo gari ni beans gobefo adwuma mu no omo hwenya ho bibi enam so ame ama ne boni owo fifi mantemu ohene ba nyame do kwa ame adex atisi tufo atimokwa mansi no fifi mantemu ne garifo ene beans fo bi ekudi nkomo first moko rubber we say na ye twa 300 and aba 600 kakoi na ka we say na 1 cedi in the 2 cedi and chin so 400 this and miss my normal boy ngwa this is 100 cedis 120 this and yemu bi no cry be jaye na atene fi this ya wuti aduane ne kula enso ani ti aduane ne mo ma no mo kasa na aduane ne boye de na akoye se wo na wa ma waduane boye de nso na nti kokoye de ngo na echi wo be titi na wunya fi wo ho de na je se wo ka wo baby beans ne boni si olonka na 25 cedis first na nka 15 cedis engo first engo ye to 1 gallon 50 cedis but say engo 1 gallon 120 cedis beans no ne engo no especially no na bo misa menu na ne bo na ye din aye ntumi nya gobe nti epesi ye jai bi se obeye adwuma na onya mfaso bia wo mu anya kra nkeye ye pamoche mu jai amo kungrovo gari ni gobe mu gari ni beans gobe u be jai sai dabi enu gwan se mu jai so sa baye won tunsan so boni betchim sa me bacho amafo ekasa ye gari ni beans gobefo adwumafo no a womo twifu atimokwa mansin mu ewo mfimfi mantemu omne yamane boni ohene ba nyame do kwame adex ene di nkomo we abusia ya de wadwentre ana etwa so we ye bo Samuel KKB kokoben ana wode aba na ye bo Samuel de wo pa mampeni na nadodan kwa kufu adoache wo se mampeni ye pacho enti unsa Ghana fo bi wo musa mamo na ye dinti wo betna mamo emu pa de nkafa de wo ntitim na wagene ko afinisam wase ade achi ade nsem bia ne mabo esra ne se kontu wasra ne papa se fango buo no mampeni enye bibi fa na Ghana fo bre papa we susu chia Ahenkan Kasiebo ye jo so papa so wo hwe ye life a enya sem keto akoso na ehwe ye ana we su de abawo no de ne nsem ne eyamienu ana wote aba ne edi kan no wase na seba ko ehia ne papa eni Kasiebo nso esese woka ane se awia premo Kasiebo na sareme ya na se yesi wonyi nanim no ana wo chem se wo besra papa sa asem ne de anas wo mudua ngu nasum mo wontie mponya sa no wakoyi nanim se kimpese ne amaswale ya jene kran kwa free ni sem na ameswale wonu so ye beje ne kwa free ni sem sa pepe penti wo sra no nanim ne de ma onyi na wa ma na aswa no wo chem se ye Kasiebo imu so no wase nia aswa ya wo mo hwe fango so kopek fo ne o mutimi ye ya ani se petrol 1 beti 1 cedi penal bisa se na 1 cedi no enemre mo man Ghana okita 1 cedi e de be na obetimi aye wase wo munye serious kra ye friend tamakro wadi free Achiase junction ana ebaye na we so ade abana na srebo Achiase na wo chem se NPP Deputy Communications Director no some work and wonya kakra no wonya itie wase wasi ni trust papa person nsem ya working
asa mampani abedi echire wura ye ko wuro no mampani dada John Dramani Mahama ne ta echire no wo si bibia wo benya so body abontu wo bisa o asa ne esi ye wa santimantem no so no hwan anana eta echire ne esi ye wa santimantem no hwan ne ta echire wo no so dia wati apa we so adia ba wo se ye ni ne ayedua ni ye nia ne ayedi eba ne sa eniema boa ye den eso bete wanfani din anka wo ma memfa SMS no ensi ha ne yenko Facebook ye ko Facebook live o ma fo adwen kira ba no edo so papa enidim me de so asema nka odi ana odi afri me na edi kan gobewuru aba esanse ye ka gobe ho asemti odi gobe ho adanse gobewuru aba kwasi trozo Dani a owo achimba tebi ho di adanse se gobe unsem na okay ozen mame Davi bro obre no enso nyame adum kakrakra wo mu dididim lol fenso ne asan tutumi to se ne no krepa ban ne hwe enya ho bibi kwasi trozo me chia mpomboko de ono adwenkyero de baye eno no ena we nso di aba osi ne din ade Blair Adonis o se ede ne bedi se gobefo gya aduane no a nanado ye pacho we ma kruwa we mpare yen asa sembisi pa Blair Adonis ne dia ode baye eno na kuama boatin aka Dr. Baumia is coming Ablekuma Central o say ono no onim se de democracy na monfo bi tiase se yen hwe se de aban bu adwuma afafa nkrofo wadwumam hwa nurse form bobo mudin medical officers doctors our form nyasam ketwa ti aban de nyame no mnikro ne wa ya de pa na monfo bi nya se wo mu dan suban boni bi adi no na airtime eden no airtime kra nanaba lifestyle o say me din editrozo batabi wasan troje me wa wato fraba nanaba lifestyle kwasi trozo ndi ba gonzo no o say achimba tabi Ahenkan news the here say no nsiabo at the feel you guys keep the fire burning trozo ya das one mo and waje double greetings ya das papa and master planner junior kentampo say president nana adodango guvado nyamnyanum ne kuranie abano omampani nanado obo adwuma papa tie na ye nya gidie e woni mu na ye nginindi na enche enwema ebeye fine ankuma foster di free achima yiribi osi inside achim bieni na osi anokre oman ma ye den pa na so gidie ene ni daso e wonom sede economy ne ntotoye ne management team no toto nyama no enche ebetija se yiro Ochia onimnyamfo Paul Asamwa DC of Fansa Yiribi se kuntia galamse watch mansane ne mpotem no nyame nhyira ne papa na adwenkyira ode baye eno no na nanaba lifestyle samba no wamini papa Blair Adonis asamba biem se goba asem no e wo so kan na baby otumfo bo pam na zo ohia no o se gobe is our second savior after Jesus, so we beg don't stop that institution neze nedian gobe uyi Jesus free enne agenkwan to so mienu yate Adonis yedazi ene wonso adwenkyira ode bai nyamisha ye ko ye producer nwumre yi eye Kwabena Akim Achim asubu ade hye ba ko pe anti adwensia nana odogu azina na do e campaign